Kasang hinyo trap youth council. Kalay bitang ya kasma persya ya kinong di bat kinong kahi drugs. Haba menta ka janmiet kaspo tarik dong jemang arajar arfusau kalahir khenra. Syaki benta jangka khendailat. Bat lemba kena kejing hiar jangki volunteer jangka seng. Naki benta jangka cakapnya kali jangka muda lan dika muda parking lot. Kalay bat aduk kemba arf arngot kibri kebang tiya ki kam kahi bat di drugs. Napren kini ki arf arngot lalap du balai kam ru sangut ki kentai. Kini di katma bakasang ajosi kelahian aduk ni ski kimadap haki benta jaka mapran bagi di benta jaka Shillong kum kandak menyelek persya ya kejing jale prak drugs hakan di kecelah. Kini kejing lap jaka seng HYC ya kini ki arf angot kinang khai bak kini di drugs kapni aduk kanu kanang bak Shillong ka jale daki brio ki bakai drug bak di drugs bat ka bakam isra shushu kalong bak brio bang tiyan kejing ja kim di shuk tak senang di ki kentai bak di ki chat brio ki bakleer Gijat bendriu ki baper. Juga ada strap ya. Itu baju itu naik kot. Yang bisa split dari Ibadan. Itu kerja dan berat. Tunjuk lagi plastik kuntur le kikot cibur kuntur bo isi jakak panggal. Asal yang kuat ban. Siapa kesak? Ini betul betul panggil. Panggil. Sama. Panggil ni. Ember ni pada terang le. Ni umak ke kemudian